سألتني على عمورة وطرحت السؤال هل يدخل أساسي أم بديل. السلام عليكم زوفلون بونجور تو جيسبر راكم كاع ملاح معطيوي والله العظيم دي فوا كون تي بارل كوم سا زعما ترونكيل بيان ومنا زعما قال لك عمورة سي بيان كون تي رونت كونت لادفيرسير اللي فاتيغي لوي سي التروازيام بلو رابيد او موند ومنا il peut faire la différence comme ça avec sa vitesse et tout ça. Bon, وفق النهج التكتيكي ووفق المباريات ايضا. ما قاله ناصر نقلا على لسان المدرب غومبيا يعطيك تلك الحقيقة التي يجهلها الكثير من المحللين لأنهم ينطلقون في التحليل وفق نوايا مبيتة وليس وفق معطيات تقنية. ما قاله ناصر منذ قليل قال لك هذا اللاعب عندما يدخل بعد مرور ساعة من اللعب سوف يجد الخصم متعب بدنيا وهو يتمتع، وقلناها في إحدى الحصص بأنه ثالث أسرع لاعب لكل الأوقات عمورة. عندما يدخل في 20 دقيقة الأخيرة سوف يكون توظيفه أحسن، يعني أمثل طريقة لتوظيف عمورة بعدما يعني يكون الخصم متعب. عمورة يكون في قمة القمة من الناحية البدنية ويصنع لك هذا معطى جيد. هذا معطى جيد للذين يرون في وضع عمورة في الدكة حجرة بين قوسين. هذه ليست حجرة، هذه يعني نهج تكتيكية. طيب ça dépend le changement, ça dépend à quelle minute Belmadi va le faire entrer. Si Belmadi il attend jusqu'à 15 minutes, 10 minutes la fin, tellement Amora il peut, c'est-à-dire essayer et tout ça. Mais avec le temps et tout, il voit, il va s'énerver et tout, il peut ne pas être efficace, il peut ne pas marquer parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Amora, si tu le fais rentrer, c'est à le deuxième mi-temps, il faut au moins minimum, c'est-à-dire maximum 60-65 minutes, pas plus. Si tu laisses trop, c'est pas bon. Moi, c'est mon avis. Amora, titulaire, même titulaire, il peut jouer, il peut donner, il peut perturber, il ne se fatigue pas. Amora, Allah, Ibarak, Allah. C'est mon avis. Salam.